muri ba rutahizamu isi yagize by'umwihariko umugabane wa Afurika yitwa Samuel Eto'o Ofisi, ngira ngo abenshi muramuzi amateka yakoze muri football, ntago ari muri Afurika gusa dore ko yagiye akinira ama ekipe atandukanye ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko magingo aya ngaya akaba yongeye gutorerwa kuyobora ishyirahamwe ry'umupira muri Cameroon, ndetse ibyishimo bikaba ari byose. Ahangaha ntago uyu mugabo yahabwaga amahirwe, dore ko abanya Cameroon benshi bamwishyizemo ndetse bagenda bavuga bati ibi ngibi rwose ntago ari byo, kubera yuko bagiye bavuga yuko kugira ngo ekipe yabo itakaze kuba yajya mu mikino y'igikombe cy'isi, by'umwihariko uyu mugabo abifitemo uruhare. Ariko nawe agenda avuga ati nta ruhare mbifitemo, ati kubera yuko njyewe ntago nkina, icyo nakoze natanze ubujyanama haba ku mutoza cyangwa se ku bakinnyi, atari ko bigenda birangira tubuze itike. Ngira ngo ni video yagiye igaragara Samuel Eto'o Ofisi ari mu gutuka cyane cyangwa se atonganya abakinnyi, by'umwihariko ndetse agenda anatunganya bamwe mu bayobozi ba ekipe nationale ya Cameroon. Byagiye bigaragara yuko uyu mugabo ngo yaratanze ubujyanama ndetse agenda abwira ati ni gute ikipe ya Cameroon, ati ngiye ubwanjye muranzi, ndi umukinnyi wa mbere ku isi wakoze amateka, ati turabakinnyi bakuru, turi ekipe ikomeye, ati ni gute twisanze twabuze mu gikombe cy'isi. Ngira ngo amagambo yagiye avugisha abantu benshi cyane, akavuga bati uyu mugabo nta kuntu atari yagize kugira ngo by'umwihariko ekipe igende yitwara neza, ariko biza kurangira ibuza amahirwe. Iki ni ikintu ngira ngo abenshi bakomeje kugenda bavuga, buriya ngo Samuel Eto'o Ofisi ngo ni inshuti yakadasohoka na perezida w'igihugu cya Cameroon Bwana Mzee Paul Biya, ngo buriya amufata nk'umwana we by'umwihariko. Rero magingo aya ngaya uyu mugabo akaba yongeye gutorerwa kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Cameroon, nubwo bwose hari amakuru avuga yuko uyu mugabo Samuel Eto'o Ofisi adacana uwaka na minisitiri wa siporo mu gihugu cya Cameroon, ngo kuko ntabwo rwose bajya bumvikana habe na gatoya, nta nubwo bumvikana habe na gatoya. Ibi ngibi byagiye bivugwa na bamwe mu bantu bakurikiranira umupira wa hafi, by'umwihariko mu gihugu cya Cameroon. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yitwa Tahatibu Wadi, ni mu gace twita Tahatibu Update, aho tugeza amakuru agiye acicikana muri showbiz, by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Tahatibu TV. Jyewe nitwa N Yusufu, duhure muri comment.